Спецсредства пошли в ход. Нормально. Pasukan khusus Chechnya klaim berhasil menaklukkan Severodonetsk hingga Gamishevak di Ukraina. Rekaman detik-detik pasukan Chechnya membersihkan daerah tersebut ramai beredar di Telegram pada Jumat 10 Juni 2022. Dalam keterangan video yang beredar, pasukan Chechnya menyusuri jalan kota, sejumlah rumah, gedung, dan fasilitas lainnya. Mereka juga menyita sejumlah senjata yang ditinggalkan pasukan Ukraina. Pasukan Chechnya juga berkeliling untuk memastikan kabar dari media Ukraina tersebut, namun mereka tidak menemukan satupun angkatan bersenjata Ukraina yang tersisa. Pasukan Chechnya menjamin keamanan dan perdamaian tempat-tempat yang mereka kuasai. Совместно с 6-м казачьим полком, подразделением «Патриот». Противник выбит, он ушел в населенный пункт Рубов. Где они есть, мы будем за ними идти вдвоем. Находили документы на арабском языке, грузинские были документы, у них все позиции. Именно там, где живут мирные люди, роют окопы прямо во дворах мирных жителей. Несмотря на то, что они там есть, нет, в школе, в больнице, они не считаются с мирными людьми. Вы наблюдаете с беспилотника координатами, операции передаются по закрытым каналам, дальше будет авиация или другая какая-то тяжелая. Финской армии в таких условиях они жили, даже дети были здесь. Где-то 100 человек, это правда? Сюда детей. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.